Svjetska federacija za mentalno zdravlje i ove godine je pokrenula aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja pod jedinstvenim nazivom Uložimo u mentalno zdravlje. Inicijativa Svjetske federacije za mentalno zdravlje sadrži 4 ključna elementa: jedinstvo, vidljivost, prava i oporavak. Obilježavanjem ovog datuma potiču se i otvorene rasprave o mentalnim poremećajima i investiranju u prevenciju, promociju i liječenje. Nedostatak resursa za tretman mentalnih i neuroloških poremećaja i poremećaja ovisnosti je ogroman, naročito u siromašnim zemljama. Za efikasnije i humanije usluge u sektoru mentalnog zdravlja neophodno je povećati ulaganja i preraspodijeliti sredstva kojima raspolažemo. U Federaciji BiH je i tokom proteklih godina u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite evidentiran trend rasta registrovanih mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. U ukupno registrovanom morbiditetu na nivou primarne zdravstvene zaštite mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja se nalaze na 9. mjestu sa učešćem od 3,2%. Bosna i Hercegovina sprovodi trenutno opsežan projekat mentalnog zdravlja u čijoj realizaciji sudjeluju stručnjaci iz oba entiteta i distrikta Brčko, a koji podrazumijeva ulaganje u resurse, prvenstveno ljudske, koji su angažovani bilo profesionalno ili volonterski u zaštiti duševnog zdravlja stanovnika. U Federaciji Bosne i Hercegovine je u prošloj godini u svim zdravstvenim ustanovama bilo zaposleno 176 neuropsihijatara, 15 psihijatara, 350 medicinskih sestara, 4 okupacionih terapeuta, 20 socijalnih radnika, 31 psiholog i 12 kliničkih psihologa. Pored stručnog tretmana u zdravstvenim ustanovama, fokus na brigu u zajednici umjesto do sada pretežno hospitalnog tretmana osoba sa poremećajima mentalnog zdravlja potrebno je pružati i u lokalnoj zajednici, što bliže mjestu uobičajenog života i rada osoba. Nažalost, u Federaciji još uvijek nema uvjeta za potpuno samostalan ili pod nadzorom život u zajednici, jer ne postoje mjesta takozvanog zaštićenog življenja ili kuće na pola puta, dnevni centri i sl. U ovom segmentu bi ulaganje drugih sektora van zdravstvenog u mnogome olakšalo smještaj hronično oboljelih te dalo akcenat na uključivanje u normalan život oboljelih koji omogućava i radnu produktivnost i doprinos zajednici, bilo kroz privatnu ili javnu saradnju i ulaganje za osobe koje imaju načeto duševno zdravlje. Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu koja je pokrenula osnivanje centara za mentalno zdravlje još 1996. godine, osnivajući ih širom federacije, a ove godine je započet sistematski pristup edukaciji medicinskih sestara za rad u zajednici. Današnji svjetski stručnjaci tvrde da ukoliko društvo ulože na rano i pravovremeno liječenje, modernim lijekovima, psihološkim terapijama i podrškom društva, možemo zaustaviti razvoj mentalnih bolesti, uštedjeti milijarde eura svake godine i ono što je najbitnije, spasiti milione ljudi i njihove porodice od očaja i izoliranosti.